Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 2 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Krasny Liman, serangan artileri telah mengakibatkan netralisasi unit-unit dari Brigade Penyerangan Lintas Udara ke-13 dan ke-95 di dekat Yampolovka, Republik Rakyat Donetsk, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, dan Serebrianka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 40 personel Ukraina, 3 pengangkut personel lapis baja, dan 2 pikap telah dieliminasi. Di arah Donetsk, netralisasi unit-unit infanteri mekanis ke-60 dan Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU, serta aksi ofensif pasukan Rusia menghasilkan garis depan baru yang menguntungkan. Musuh kehilangan hingga 70 personel Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 5 kendaraan bermotor. Secara total, Letjen Igor Konasenkov melansir 355 pesawat terbang dan 199 helikopter, 2.794 kendaraan udara tak berawak Ukraina dinetralkan. Termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.366 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya juga 957 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.763 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.876 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 710 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 6 unit artileri, 9 kendaraan tempur. Juga 44 drone Grand Shahed Iran ditembak jatuh. Secara total, Rusia kehilangan 107.440 prajurit sejak awal invasi. Termasuk 273 jet tempur, 269 helikopter serta 3.031 tank. Konflik Rusia memasuki bulan ke-10 belum ada tanda-tanda perdamaian. Moskow mengajukan syarat perundingan terjadi jika Ukraina mengakui 4 wilayah baru Rusia. Masing-masing Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk dan Luhansk. Syarat ini ditolak mentah-mentah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dengan bantuan negara sahabat. Енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як всі інші. Я хочу сьогодні відзначити за успішний захист неба цими днями повітряне командування Центр, Південь та Схід, а особливо бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської, 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку сухопутних військ. Я дякую, звичайно, нашим pilotам наших винищувачів. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.